you, Jesus. You are always lovely together. Your name is the highest God. Maar is die ander naam is die naam van Jesus nie. Here, elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely dat U die Seun van God is, Here. Here, ek verkies liewe om vrywilliglik my knie en hand te buig, my Vader, Here. Here, as om eendag daar te gaan staan, Here, en my knie moet buig, my Vader, Here. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Thank you for being here this afternoon, God. Thank you for your faithfulness, God. Great is thy faithfulness. Thank you for your presence here tonight, Heavenly Father. Thank you for your children is here tonight, God. Here, en het het weer gekom om hier te wees, Here. Here, hulle is hier omdat U hulle uitverkies het om vanaand hier te wees, my God, Here. Here, ek het 'n afspraak met een van ons vandag, Here. En ek wil daar een wees, Here. Ek weet nie van hulle nie, maar ek wil daar een wees, Here. Die woord van die Here sê, my sheep knows my voice, and a stranger they will follow, God. God, I pray, Heavenly Father, You shall keep us tonight, God. I come against any spirit that is not from You tonight, God. Every plan of the enemy, we demolish it tonight in the name of Jesus. We plead the blood of Jesus over each and every one that is in this building tonight, God. No weapon formed against us shall prosper tonight. When the enemy comes in like a flood tonight, You raise up Your standard, God. Whatever dark forces want to plant something, God, You are the light, God. You are the resurrecting King, Jesus Christ. Thank You, Lord, because You live. We can face tomorrow, Heavenly Father. Thank You, God. Thank You for Your blood, God. Thank You for our communities, God. Thank You, God, for our communities, God. Let's thank You that You are reviving them tonight, God. You're reviving our hearts tonight, Heavenly Father. Thank You, Jesus, for love, God. Love among us, Heavenly Father, God. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Ik heb eens het plek aan je. Terwijl ons recht maakt van die communion. En die communion uitgedeeld kan worden. Mijn naam is Clifford, voor die wat me niet kennen. Ik is een leadpastor in ook family. En wat de voorrecht is het gedaan om samen met die Heer te kan wees. Ik glo die Heer heeft een amazing woord voor mij. Die Heer heeft een amazing woord voor u. Je bent in die koude gekomen vanavond. En ik weet, omdat u alles opgeofferd hebt om vanavond hier te wees, ziet die Heer je raak. Ons is vanavond bij het einde van onze sermon series van Life After Christmas. Oh, oké, Life After Easter, alright. Ons is bij het einde, ons het begin met fearless en die Here het ons gepraat. And fearless, all authority has been given to Jesus Christ. En hy sê, hiermee stuur ek julle dan nou uit. Julle het mag gekry. Die volgende week het Clinton, amazing Clinton, wat vanavond op die keys was. Kom ons even Clinton in die vlikke handen praat, man. Het is net, we leer nou. Hy het verlede week gepraat oor free, het iets wat uitgestaan vir my baie dinge. You free from, you free to. You free from sin, and you free to. Moenie laat ons ons vryheid misbruik nie. En vanavond gaan ons 'n bietjie gesels oor faithfulness. Want in die laaste dae, wat ons in leef, gaan daar baie misleidende geeste wees. Daar gaan baie mense kom in die naam van Jesus, of hulle gaan kom en sê, die Here sê, julle moet dit doen, julle moet dit doen. Baie mense gaan sê, kom na hierdie ding toe, want dis waar die Heilige Gees is, dis waar dinge gaan gebeur. En as ons nie gaan faithful is, nie gaan ons baie keer mislei word. En vanavond kan die Here bietjie met ons gesels oor faithfulness. Ons sit vanavond met 'n communion cup in ons hande en dis 'n teken van die faithfulness van Jesus Christus. Dis 'n teken van die faithfulness van God wat hy vir ons beloof het in Genesis 3. God is getrou, hy het gesê, en ek gaan julle die saad van die vrou stuur en sy sal die kop van die serpent sal sy vernietig. En Jesus het gekom en ons sit vandag met daardie communion in ons hande. Hoe jy na dit kyk is belangrik. Ek hou van die volgende wat Craig Rochelle sê. Hy sê, a small change in what you see can lead to a big shift in what you do. A small change in what you see can lead to a big shift in what you do. Now that you are sitting with the communion in your hand, what do you see and what do you remember? What promises do you remember? What Jesus gave you
before and while he was dying en toe het opgestaan het uit die dode uit. So hoe jy dink in die communion vanaand matters. Because a small change in what you see can lead to a big shift in what you do. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na u, Here, waar ons vanaand die communion gaan neem, my Vader en Baas, ons regmaak vir die woord, Here. Wat ek Heilige Gees, dat u meer sal word vanaand en ek minder, Here. It's not about Clifford tonight, but it's all about you. Thank you, God. Die woord van die Here sê, en dikwels as julle by mekaar kom, sê Jesus, doen dit met my gedagtenis. Do it in remembrance of me. Remind yourself why you are doing it, because you are not slaves anymore. I have purchased your salvation. Thank you that you remind us that we don't have to be live in fear anymore, Lord. You remind us, Heavenly Father, that we are not bondage. Ons is nie meer slawe nie, Here, maar ons is vrygemaak en vrygekoop om u slawe, u servants, as ook u vriend te word met dierbare God, Here. Here, vanaand as die communion neem, Here, ek bid, Here, laat daar 'n transformasie, Here, in ons harte sal plaasvind, Here. Ek bid vir vanaand se woord, dat die informasies net sal wees nie, information, God, but I pray for a transformation, God, to take place in our hearts tonight, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. You may take the communion. Let us start with the following. You don't have to be the victim of your environment. You can also be the architect of it with the help of the Holy Spirit through the cross and the resurrection. You don't have to be a victim of your current circumstances. I'm not going to say your current circumstances, because when I say yours, it means you own it. Let me rather say, you don't have to be a victim of the circumstances that you are currently in, because you're not an owner of it. Jesus did die for us to set us free. Hy het opgestaan uit die dode om ons vry te maak. Vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor faithfulness. En ons gaan kyk na die master bo alle masters, die koning bo alle konings. Hoekom Jesus so getrou kon gebly het tot op die einde. Maar laat my begin met 'n storie oor myself en my seun. Ek het onlangs vir my seun 'n horlosie gekoop. As ook again by hierdie smartwatches wat ons dra, maar hierdie horlosies gebruik ons vir oefening. En wat gebeur, ek het dit gekoop deur Discovery, en as jy dit deur hulle koop, moet jy 'n sekere hoeveelheid oefeninge doen gedurende die maand. As jy dit gaan bereik, as jy faithful gaan wees in hierdie oefeninge, dan gaan jy reward word. Die reward is groot. Die reward is, jy gaan nie betaal nie. Maar as jy nie faithful gaan wees om die oefeninge te doen nie, dan gaan jy moet betaal. En ek wil nie betaal nie. En daar sekere dinge wat vir my motiveer, as ek nie wil opstaan nie, wil ek vir myself sê, Clifford, as jy nie gaan opstaan en gaan oefen die week nie, en jy gaan procrastinate, beteken dit gaan ophou, en 'n week het net 7 dae. En jy kan nie die 7 dae extend nie, as die 7 dae om is dit verby. En nou baie keer, as jy in die gym kom, doen jy toe my horlosie alreeds aan, sodat jy al kan begin loop, sonder dat jy nou begin oefen het, want jy wil nou jippel, want jy wil nou aangaan en sekere dinge doen. Hier het 'n foto die agterkant opkom. Nou die een foto wys my horlosie waar dit wys 30 minute, die 146 wat wys hy my hartklop. Met ander woorde, ek het lekker geoefen, my hart het lekker geklop, ander woorde, ek het lekker punte kry, want ek het lekker geburn. Maar as die 30 minute deurgaan, kan ek punte kry ook. Maar die realiteit kan op die volgende foto wat kan opkom, ek het daarbo net 23 minute en 46 sekondes op die treadmill gewees. So in ander woorde, ek kon breek en ek kan sê ek het 30 minute gedoen, maar die realiteit van die aard is, ek was op 23 minute en 46 sekondes. En as jy dit sien in die onderkant staan, time, minutes en second, die wit gedeelte wys hoe ver ek gekom het, en die swart gedeelte wys hoe naby het is om te kan gaan. En baie kere in ons lewe, as ons al so ver in die lewe, maar ons wil opgee, want ons voel die dinge raak te swaar vir ons, en ons wil nie meer getrou wees nie, maar ons wil ontrou raak. En ons verwag die rewards van iemand wat getrou is in die lewe. En laat my toe die volgende saam met u te deel
in die woord van die Here, maar voor ek dit deel, en ek 'n vraag vir u. En wat is ek getrou wanneer die lewe my druk? En wat is ek getrou as die lewe my druk? Hoekom is dit so maklik om terug te val na ou gewoontes in ons lewe as die lewe ons druk? Hoekom is dit so moeilik om te gaan op die woord van die Here as die lewe ons druk? Ons almal wat vandag hier so sit vanaand is geseën met getrouheid. Ons gaan nie vir die Here eendag kan sê dat ek het nie die gift van getrouheid gehad soos iemand anders dit gehad het nie. Ek het nie die gawe van getrouheid gehad soos Jesus dit gehad. En dan kan God vir jou sê, maar jy was actually getrou aan die verkeerde groep. Jy was getrou om nie getrou te wees nie. Maar om nie getrou te wees, moet jy getrou wees. Net so suksesvol. Jy kan nie onsuksesvol in die lewe is as jy nie suksesvol is om onsuksesvol te wees nie. So ons gaan nie verby dit kom nie. Die vraag is, wat doen ek met die getrouheid wat die Here vir my gegee het? Hoekom voel ek so maklik in omstandighede? Een van ons grootste vyande van sukses is 'n naam is procrastination, is uitstel. Ek gaan dit maar 'n volgende keer doen. Ag, ek kan maar volgende week begin oefen. Ek het nog 3 weke, daar is 4 weke in 'n maand hoor. So met hierdie watch van my, gaan ek oor 3 weke, ek kan dit volgende week doen. Wat gebeur volgende week? Iets gebeur wat ek dit nie kan doen nie. En dan plaas ek so druk op my en ek word siek en dinge gebeur en ek moet om 'n skof met almal en ek moet 'n paaiement betaal. Hoekom? Omdat ek uitgestel het. Want dit is maklik om uit te stel. Maar daar is 'n rede hoekom dit so maklik is vir ons om uit te stel. Een van ons grootste vyande in die lewe van sukses en naam is excuses. We will have an excuse for everything in life. I can have an excuse. God knows me. He understands why I cannot be in church. He understands why I cannot pray on a Saturday. He understands this. He understands that. He understands why I must sleep a little bit late. Excuses is the number one enemy of success in life. Ons hoor baie van die woord faithfulness. Great is thy faithfulness. Maar ander woorde wat gebruik word in die Bybel, wat faithful is die volgende, steadfastness. Because if you're faithful, it means you are steadfast. It means you are reliable. Jy kan vertrou word. Kan God my en jou vertrou met sy woord? Dit beteken trust. Can God trust you with your gift? Can God trust you with the anointing? Can your family trust you? And the other one is obedience. Ek hou van woorde. Ek hou van navorsing doen oor woorde. Want woorde kom nie net. Daar is 'n betekenis wat jy sien. Ek hou van die Hebreëse woorde. Want die Hebreëse woorde is altyd gekoppel aan 'n prentjie. As jy praat van Aleph, dan wys hulle 'n boel. As ek reg, daar's 'n horing, daar's 'n boel. Dit beteken daar's krag. Dis die alfa, dis nou Griek en die omega. Dis altyd prentjies gekoppel aan dit. En dit beteken, dis nie net 'n woord wat gegee word nie. So in die Hebreëse betekenis van die woord van faithful beteken, it's somebody that is steady. You're a steady person. It means somebody that can endure no matter what. It means somebody that is covenant, that got a covenant loyalty. They are loyal to the covenant. Ek hou van die Griekse een ook. Hy sê, Griek beteken, wat faithfulness beteken, faith expressed through loyalty. Not just faith expressed, but faith expressed through loyalty. Ek is loyal in die wat die Here oor my aangestel het. Ek is loyal teenoor wat die Here vir my gegee het. Ek is loyal teenoor die belangrikste, teenoor die woord van die Here. Ek hou van die Arabic, hoe hulle hom daar noem. Wat beteken trustworthy and integrity. If you are faithful, it means jy's 'n persoon van integriteit. Jou woord is jou eer. Maar hoekom val ons baie keer terug? Faithfulness is consistency when no one is watching. En dit is belangrik when no one is watching. Ons gaan 'n bietjie dieper in nou met dit.
It is loyalty when life is difficult. It is loyalty when I don't feel like being low by being loyal. It is stability when everything shakes. It is stability. I stand firm on the word of God. It's obedience over time. So our relationships, what? The relationships we have with things, with books, with whatever, it matters. Because of the relationship that we have will reveal itself when we come under pressure. Ek gaan dit weer vir julle sê. With what I have a relationship will reveal itself when under pressure, when life throws curveballs at us. What I have a relationship with will reveal itself. En ons sal kyk wat gebeur. Daar's twee maniere hoe ons faithfulness kan bou. But die vraag is vanaand, if Jesus came back tonight, would you be ready or just busy? If Jesus comes back tonight, now, will you be ready or just busy? Because there is a difference. We are living in a time where people are busy, but they're not watchful. People are blessed, but they're not surrendered. People are comfortable, but they are not ready. And the danger is not the persecution. The danger is comfort that can keep us from eternity. But let's look at the word of God. Kom ons gaan lees wat doen Jesus in die boek van Lukas 4 vers 1 tot 13. En wat uitstaan in die is hoe Jesus in die tyd van moeilikheid, hoe Jesus reageer toe hy versoek word. En dit gaan reveal met wat Jesus, wat wel die seun van God is, hoe hy sy tyd gespandeer het. Want onder moeilike omstandighede in ons lewe gaan dinge uitkom. En die ding met wat jy jou tyd spandeer, is die ding aan wie jy getrou gaan wees. Kom ons lees saam. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan, not Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. You will always be tested in the wilderness. Where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days. And at the end of them, he was hungry. So at the end, he was hungry. So the devil said to him, if you are the Son of God, tell the stone to become bread. And Jesus answered, kyk Jesus se antwoord. Hy sê net nou, wie praat jy nou nie? Kyk wat antwoord hy. Jesus neem nie dinge op hom om te sê, wie is, want nie my weet wie is. Hy sê, it is written, men shall not live on bread alone. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want. If you worship me, it will all be yours. Jesus answered him again. It is written, worship the Lord your God and serve him only. The devil led him into Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. For, what was hy die vyand? Hy sien my so aan en jy kom in die woord. Hy sê, okay, gaan jy met 'n ander kulpel gooi. En hy sien jy gaan in die woord. Nou kom die vyand op die laaste. Hy sê, throw yourself from here. And for it is written, said the vyand, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered, it is said. It is said. I changed them. It is said. Oh, do not put the Lord your God to the test. When the devil had finished all tempting, he left him until an opportune time came. Jesus responded to the enemy based on where he had spent his time when he was alone. Where did Jesus spend his time when he was alone? He spent his time in the Word of God. He didn't say, I don't need to spend time.
geshape was en wat God vir hulle geshape het. Want ek is die seun van God. Ek hoef niks te doen nie. Maar Jesus kom en hy leer vir ons waar jy jou tyd gaan spend. As die vyand jou gaan aanval, gaan dit vir jou 'n wapen wees of dit kan teen jou werk as jy nie gelei is deur die Heilige Gees nie, because the enemy knows the word as well. Jesus leer ons how to apply the word of God in our life, not just how to know the word, because there's a lot of people with head knowledge. They got information about the word. So Jesus kom onder druk. Hy word aangeval op die swakste waar sy liggaam boek is vir 40 dae en hy sê it is written and it is said. En die enigste ding, een van die enigste ding wat die vyand jou mee gaan aanval is met woorde. Het jy gehoor? Het jy gesien? Doen dit, man. Here, jy moet nog geseën, man. Gebruik baie geld. Dan nie wie jy die Here dan weer voorsien. Nou. Wat sê Jesus hier? Doen wat, moenie die Here, moenie die God, don't tempt God. God will bless you. Jy weet mos jy moet dit nog doen. Moenie sê jy gaan dit die volgende keer doen, want God gaan weer voorsien nie. Wees, jy moet jou finansies wat die Here jou gegee het, moet jy reg bestuur. Moenie die Here versoek nie. Kom ons gaan na die volgende een toe. God het sy tyd, Jesus het sy tyd in die woord deurgebring. Dit wil God hê for us to be faithful. We need to spend our time in the word of God. But while we spend our time in the word of God, we need to ask the Holy Spirit. Maar die Bible sê that you are full of the Holy Spirit. Because when I just read the word of God without trusting the Holy Spirit, the word of God will mean absolutely nothing. Then the enemy can use that word against you. Kom ons kyk Lukas 22, vers 15 tot 16 en 21 tot 24. And he said to them, dis nou Jesus, dis voordat hy nou vernoeming gaan word, het hy tyd, wat hy spend met sy disciples, en hy begin te praat met sy disciples, en hy begin emotioneel met haar, die tyd het aangebreek, en hy gesels met sy disciples, and he said to them, I eagerly desire to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. Nie eens die een wat God gaan betray, vir Jesus gaan betray, het 'n impak op sy lewe nie. Because he knows his calling. Baie keer is dit easy vir ons om te val, as ons hoor, dat die een wat ons betray sit langs aan ons aan die tafel, and we want to judge that person. God will judge that person. Kom ons aan, hy het gepreek op sy eie. But the hand of him, and he's sitting with me at the table, the Son of Man will go as it has been decreed. But vow to him, to that man who betrays him. They began to question among themselves which of them it might be. Who would do this? Yeah. I don't think they were selfless, they were selfish. It's about me. A dispute, wat is die volgende? Wat is die volgende? A dispute also arose among them as to which of them was considered to be the greatest. While Jesus is telling something to them, hy begin uitvier en hulle begin sê, maar dit is nie ek nie. En terwyl hulle daar so besig is, kom daar die mens op in hulle en hulle wil uitvind, who is the greatest? Ek dien die Here vir so lank, maar wie gaan die volgende een wees vir wie pastoor gaan kies om dit op daai te doen? Hulle weet wat die koste is om hulle lewe op te gee, maar dit is nie vir hulle belangrik nie. They don't want to remain faithful because it is not about God, but it's about who's going to be the greatest. Who is going to be the next person in line? When am I going to be on stage? When am I going to be a team leader? When am I going to be this? When am I going to be that? And Jesus said, I have commissioned you. Go out and make disciples. That is our commission. Not go and make leaders. Not go and make this. I say, go out and make disciples. Not go out and search for a platform. Go out and make disciples because it's only God that can exalt people.
If I have to remain, sal as ek iemand te bly wat wil uitvee, laat my dan uitvee. Because my mission is go out and make disciples. En hulle is so besig met hulle self. Hulle is so vasgevang in hulle eie emosies. Hulle is so vasgevang op die wêreldse standaarde dat hulle hoor nie wat die meester sê nie. En ons kyk in die impak en die effek wat dit het. Ons lees die volgende een. En hy sê verder, and while they were eating, he said, truly I tell you, one of you will betray me. They were very sad and began to say to him, one after the other, surely you don't mean me, Lord? You can't help me, see? Then Jesus went with the disciple to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. Sit there while I go over there and pray. So die eerste een was die woord. Spend your time in die woord. Die tweede een, go and pray. Hoor wat sê verder. Sit here while I go over there and pray. Then it took Peter and the two sons of Zebedee along with him. Dis die manne wat by Jesus gesê het, as ek, as ek eendag daar gaan sit in die hemel, kan ek op jou regterkant sit. So hy neem hulle saam. En hy gee vir hulle ook opdrag. Hy sê, he began to be sorrowful and troubled. And he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, this is belangrijk. If it's possible, let this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. So wat doen Jesus hier terwyl hy besig is om te bid? Hy is besig om homself te deny. Hy is besig om sy wil weg te gee. Terwyl die ander manne besig is om in hulle comfort zones in te sak, terwyl hulle besig moes gewees het om hulle wil te deny, let en slaap hulle in hulle comfort zones. En dit is wat maklik was later in die skrif vir hulle om geïntimideer te word. Hoekom word ons so maklik in die lewe geïntimideer as ons hoor wat die ene sê, as ons sien wat hy ene doen, as ons kyk na die wêreldmarkte, because where we spend our time matters. Do we spend our time when we're under pressure in a comfort zone? You go, Father, my Father, if it's not your will, but that your will be done. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't your man just watch with me for 1 hour, he said. He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation, because the spirit is willing, but the flesh is weak. He went away the second time and prayed, my Father, if it's not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. I'm denying myself again. It's not about me. God, if I'm not going to get this, if I'm not going to get that, it's not my will, but that your will be done. If you're not going to heal me, not my will, but that your will be done. If things is not going to change, not my will, but that your will be done, God. If I'm not going to be recognized, not my will, but that your will be done. And Jesus is busy, I'm going to skip this, and Jesus is busy preparing himself for what's to come. Hy berei voor vir wat gaan kom. En nou het hy vir 3 ure dit gedoen het en 3 keer teruggekom het en hy vind die manne nog steeds in hulle comfort zone. En hy sê vir hulle, julle slaap nog, die uur het gekom. Miskien het jy nou op ons al by 'n uur gekom in ons lewe. En ons voel, ons kan nie aangaan nie. Ons voel bedruk. Petrus, die man, wat toe hulle in die tyd inkom, hulle is so hard. En julle gaan nie vir Jesus vat nie. As julle Jesus gaan vat, dan kap ek dit vir my hoor af. En Petrus, het lyk of hy die bold man is, want hy was bold genoeg, want hy was omring deur mense. Hy gedink hy's bold, hy was bold genoeg om op die water te loop, want hy was omring deur mense. Maar die moment toe Petrus alleen is, toe verander die storie. Miskien sit jy vanaand hier en jy is bold genoeg om te praat van die Here vir mense, maar wanneer jy, as jy alleen is en die storm van die lewe kom op jou pad,
Word jy geïntimideer deur die lewe? En hoekom word ek geïntimideer? Want die vraag is, hoe spend ek my tyd? I'm supposed to pray, but I'm in my comfort zone. I'm on social media. I'm listening to this. I'm listening to that. I'm busy with that. I would rather go and take a stroll, which is good because I like to walk on the beach, but that is not the alternative. My first response is to my knees because I need to surrender. The Holy Spirit cannot take control over our lives if we're not going to surrender our own will. Why didn't us? Hoekom het baie van ons nog nie die krag van die Here ervaar nie? Ons ken die woord. Ons bid vir ons kinders. Ons bid vir ons gemeenskappe. Maar ons lewe verander nie. Why? The question is not why. The question is, am I willing to die? Am I willing to deny myself? En ons kyk verder, wat gebeur toe hulle onder druk kom? En Jesus, en nadat hulle Jesus aanvat, die skrifgeleerdes, die groot koppe, die manne staan daar, hulle probeer om in te meteer, dat lyk die vijand sak toe op Jesus, maar Jesus was al reeds voorbereid, toe hy 40 jaar daar in temptation was, hy was al reeds voorbereid, toe hy die tyd van Gethsemane was, om homself te deny, because he knows everything is in the hand of his Father. You're not going to intimidate me. En hulle praat met hom en hy bly stil. Die enigste manier vir Jesus te respond was op die volgende. The high priest said to him, I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Messiah, and Jesus, the Son of God. En hy antwoord, because Jesus understands authority. Hoekom het hy stil gebly nie? Because he knew that the high priest, although he must use his power, he was appointed by God. How many times did your leadership speak to you en jy minagting? Hoeveel? As Jesus gesubmitted onder leadership. Hoe baie keer het jou ouers met jou gepraat en jy minag die ouers? Hoe baie keer het 'n skoolmeneer met jou gepraat op skool en jy minag die onderwysers? Hoe baie keer het 'n grootmens met jou gepraat en jy minag hulle van jy sien my pa of my ma nie? Hoe baie keer het 'n teamleier of 'n service leader in die kerk met jou gepraat van jy minag hulle? Hoe baie keer het die pastoor al met jou gepraat, maar jy minag hom, want jy is nie God nie? As Jesus was submitted, deur iemand wat God aangestel het, wie sê ek nie om nie te submit nie? Why could Jesus submit? Because he had died himself. En wat gebeur met Petrus? Die man, die eiser, wat tale kan praat, wat dinge kan uitleg, die man wat op die water kan loop, die man wat dit kan doen, die man wat de rat is, wat gebeur met hom? Toe hulle druk kom, nie deur 'n fariseer nie, nie deur 'n skrifgeleerde nie deur 'n Romeinse soldaat nie, maar toe 'n slaafmeisie vir hom vra, toe hy alleen is te voel het. Hoekom? Want die tyd toe hy moet tyd gespendeer het, en die tyd van Gethsemane, toe hy op sy knieën moes gewees het, toe hy moes gebid het, toe hy vaartsam moes gewees het, het hy sy tyd gebord op verkeerde dinge. En dis hoekom hy gevoel het. Hoekom voel ek en jy vandag in die lewe? As we naar Jesus die getrou is, God is faithful. The question is, am I faithful? What am I doing when no one is seeing me? What am I doing? Jesus kom in Petrus se lewe na alles verby is. En hy kom en hy sê, gaan vir Petrus restore. Want die ding wat ek vir Petrus gesê het, gaan ek nie verander omdat ek faithful is. Ek het vir hom gesê, you are Simon Peter, you are the rock, on you I will build the church. Not a you as a person, but I'm going to use you as a channel. But Simon Peter, you need to deny yourself first. En hy kom na Petrus toe, ons geteken is op jezelf, in Johannes 21, vers 15 tot 17. En die Here vra hom, Jesus vra hom 3 keer, het jy my lief? Do you love me? Jesus was not repeating a question. He was restoring a life. Hy vra vir Petrus, hy wil seker maak. En die Here vra nader ons dieselfde vraag, do you love me? En baie van ons kan na Jesus sit, en jy kan sê, dis nie van die Here, en jy praat van mense. Maar ek hou van die Griekse woord.
Maar daar was 'n spesifieke een wat gebruik was. Daar's 10 soorte liefdes wat gebruik word in die Griekse taal. Maar Jesus gebruik een van die eerste Griekse woord beteken eros. Eros. Dit beteken 'n romantiese liefde. Die liefde wat jy vir jou mens het, die liefde wat jy vir jou man of jou vrou het, daai romantiese liefde. Maar Jesus vra nie vir Petrus, eros nie my nie. Dat is 'n ander ene. Dat is philia. Dit beteken 'n friendship love, 'n conditional love, 'n conditional closeness. It is that friendship. You are my brother and my sister from another mother. Hy vra nie vir daai liefde nie. Dat is hy ander liefde. Die ander liefde is storge. Dit beteken hy familieliefde, daai natural affection. Maar God, Jesus is spesifiek. Hy vra vir hom, agape in my. Het jy daai sacrificial love? Het jy daai covenant love vir my Petrus? Het jy daai unconditional divine love? En Petrus sê, die keer gaan ek water bring. Sê nou, ek verlei hom. I verlei hom. I have a friendship love with God. Now the question that God is asking me and you tonight, do you verlei God? Do you have a friendship love for God? Or do you have a godly love for God? Our actions will show us which type of love I have for God. The friendship one is belangrijk om die volgende te weet. Friendship love is important. But if you cannot agape God, faithfulness cannot survive on verleden. You struggle to be faithful to God. You struggle to be faithful to the church. You struggle to be faithful to the community. We struggle to be faithful. The reason why we struggle to be faithful is because we forlate God. And God cannot work with us if we have a friendship love with Him. The Holy Spirit cannot work through us if we have a forlate God love for Him. And the only time that we can have that agape love is by self-denial. God can change our community. God can change us tonight. But the question is, am I willing to deny? Because friendship and faith under pressure, ek raak ondervind in het. Toe ek opgegaan het, toe ek in die wêreld was, het ek baie vriende gehad. Toe ek alles verloor het, toe ek niks vriende nie. Maar ek kom en sê, hulle was hier vir my, maar hulle het dat verleidliefde gehad. Hulle het dat unconditional afgehad nie. En die Here vra vir my en vir jou vandag, do you want to agape me? And if you say yes, are you willing to die? Are you willing to let go of entitlement? Are you willing to let go of what you think is right? Are you willing to trust God no matter what? If you can do that, you say, then I will send the Holy Spirit. Then the Holy Spirit can empower. You see, you are struggling because you really love me, my children. But the love that you love me with is not the love that can make you different. Kan is nie vra op te staan vandag. Jesus is asking me and you tonight. Do we honest with ourselves? Do we agape Christ and His bride? Do I love Him with that covenant love, with unconditional love? Jesus was not rejecting Peter when He asked him the three. Toe hy 3 keer vir hom gevra, "Wat doen jy vir Petrus reject nie?" Die Here reject nie vanaand omdat ons hom verlei nie. But He wants to ask us the following question. I want to meet you. Are you willing that I can meet you where you are? Are you willing? I will never leave you there. What if your current level of the love of God is not your identity, but your invitation to step up? Why can't you serve in church? Because you forlay God and you don't agape God. Why can't you serve our communities? Because we forlay God and we're not unhappy God. And God said, you know, my children, I don't want to set you up for disappointment. But if you're not going to God in me, you will not see my kingdom. You will not experience my power. You will not experience the resurrecting power. And if you are willing to deny yourself
I get Facebook because I'm a Facebook guy. Terwijl we zo sluit. Vanavond ga ik uitkeurig maken voor iemand wat nog nooit leren dat het leven uitgeneemd is. Ik wil jullie niet bang maken, maar in het leven raak aandoenlijke feiten. En het is belangrijk om te weten wie is je herder. En het is belangrijk om te weten, verlijk je herder. Oh, agape. Hoe lief is je voor je herder? Hoe spandeer je je tijd? Is je willing om op te geven of wat je denkt is recht? Are you willing to deny yourself tonight? Because God wants to restore you. If there's somebody that wants to give their heart to Jesus, can you just raise your hand that we can see before we pray tonight? Jong mannen, dat je de handen opsteekt, de Heer sien jullie vandaag. En de jong mensen leert kracht om die boze te overwinnen. God see your hands. God see you. God see you in front. Je kan je handen laten zakken. Dan heb je tweede vraag wat de Heer vraagt vandaag. Voor die wat de Heer al reeds aangeneem heeft. Do you agape me? Or you forlate me? You have a chance to repent tonight. God, I forlate you, but I want to agape you. If there's somebody that is brave enough, like Peter, raise your hands so that we can pray for you tonight. We see the hands going up. We see the hands going up. God, see the hands going up. God, see your hands going up. Je kan je handen laten zakken. De Heer sien vir jou. En omdat je hand vanavond opgesteekt hebt, sê die Heer, I will reveal myself to you. I'm going to teach you how to die. Laat me doen vir die eerstes, wat hulle hande opgesteekt het voor te bid, en kan ek vanavond vir die gemeente, om saam met ons te bid. Kom ons bid saam, Vader, ons kom vanavond, en ons gee ons een leven hoor. En die ander, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat kan vergelijk word met die grootheid nie. Dank dat ons nou die kinders is. En dank dat U ons aangeneem het. In die naam van Jesus. Heer, ek bid vir diegene, my Vader, wat vanavond gesê het, they verlei you, God. They want to agape you more, God. They want to surrender everything, God. God, I pray for the Holy Spirit, God, to come upon them, God. I pray for the Holy Spirit tonight to give them strength, God. I pray for the Holy Spirit, God, to meet them where they are tonight, God. And thank you that you are restoring your church tonight, God. It's not about us, but we are dying, God. Make us a way of where we spend our time, Lord, in the Word of God, or something else. Do we pray for our comfort, God? Help us to pray more and step out of our comfort zones, God. Because you are coming soon. In the name of Jesus.